warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, juga adik-adik yang kena di studio yang kami muliakan pada malam yang sangat berbahagia ini. Kita sama-sama untuk membuka Al-Quranul Karim pada surah, biasanya surah Az-Zumar ya, dari ayat 1 sampai seterusnya. Diawali oleh adik-adik kita. Pada malam ini kita mendengarkan adik-adik membacakan Al-Quran bertiga serentak. Coba dimulai dari kita membacakan sedikit doa ya. Allahumma syrah lana sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul jal haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wajadahu fil 'ilmi wal jismi walhamdulillahi rabbil alamin. Coba adik-adik dimulai dari pertama ya, ambil mic ya. Ya, bertiga serentak. Oke, dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, dibesarin volume dikit ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Iya, surah Az-Zumar ya. Az-Zumar ayat pertama. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud din. Iya. Terus lanjut, mantap. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhazu min dunihi awliya. Ya, imbangi suaranya ya. Jangan ada yang rendah. Imbangi suaranya. Harus ikut ya gitu. Terus. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, jangan ada yang rendah. Naik terus suaranya. Lalu jangan takut rusak ini rusak itu, nggak ada rusak itu. Lalu Pak terus. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Iya, terus harus bisa. Inna Allah
terus, terus. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Terus, terus. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Iya, iya, iya. Kullu yajri li ajalin musamman ala huwal azizul ghaffar. Terus, terus. Lagu ras, terus. Lagu ras, terus. Terus, terus. Teng teng la 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 la. Oh la 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 la. Terus. Belum. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Coba. Khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Coba. Semak sekali lagi. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Semak sekali lagi, okey? Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Coba semua, 1, 2, 3. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha.
زوجها زوجها. Begitu ya, zaujaha. Ya. Simak betul-betul. Sekali lagi ya, simak ya. Semua simak. Yang dari sini, di sini semua. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Coba semua, 1, 2, 3. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. Yang pun dibiata yang mangat. Yang pun. Ya. Adik-adik di rumah simak ya. Biasa yang pun mangat mengaji timak yang pun. Tidak kedua hana malik. Summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami di situ 8 azwaj. Okey. Summa ja'ala minha zawjaha ثمانية أزواج. Tahu tak? Tahu? Gitu. Coba simak sekali lagi. Summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami 8 azwaj. Tahu? Nah, begitu dah. Ya, simak sekali lagi simak. Summa ja'ala minha. Situ satu. Minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami 8 azwaj. Akan kita tes tuh satu persatu ya. Kapan? Setelah pesan-pesan berikut ini.